Nađi li je, majstore? Ne kontam. Moralo je biti tu negdje. Alo, Picasso, nemojte više crtati te mape, majke. Crtao prije 2 godine. Ko će se sjećati šta su mi bili orijentiri? Ovdje ti ucrta neki kamen. Čekaj, sjetit ću se. Okej. Prijeđite pičke, američke. Opa. Evo je. Jes našao? Jesu. Čaki! Čaki! Mašerane, kad te ne opali metak u ratu vezijaniš od svoje mine, onda se to zove tragikomedija. Aj ne seri više majke. Dobro. Dobro je. Skonto ih ide po sjećanju. A? Kakva memorija? Bravo, majstore. Evo. Drži. Daj, pljač. Lik, drži ovo. Povadi sve mine i potrpaju sanduke. Se razumio? Nije problem, ja. Tebi i tim američkim šupcima. See you soon, Captain. Keep it good work, Sergeant. Oh, I'm so sorry. Goodbye, my friends. Goodbye. Thank you for everything. Okay. Goodbye. Goodbye. Voyage. Voyage. Daj lik, volam, prestan se više zajebavati. Šta je ladno. Joj, Prava ste seljačina, gosim poručniče. Što?
To ja, da ne zaboravim šta me čeka kad nam dođe smjena. Smjena. Garant nisi još pošli. Šta ti to? Banjalučki punk. Otkud punk u Banja Luci? To si ti u Beogradu pokupio filozofe. Dobar dan. Gdje nađeš tog vaspitanog? U fabrici. Ono je napušteno. Šta je radio u njoj? Ne znam. Kako ne znaš? Eto tako, ne znam. Nije ni te vlako, jara. Alo? Daj cigaru. Alo? Cigaru. Može li se? Uđi, sirovina. Kaži, druže, jeste našli nešto? Fabrika je čista, ali nešto našli jesmo jednog čovjeka. Kakvog čovjeka, je li civil? Civil. Bio zazidan u nekakvom podrumu. Ajde, dovedi ga. Čekaj. Kako zazidan? Molim? Kako zazidan? Lijepo bolan ciglama. I koga je zazidao? Neprijatelj, on kaže. Gdje su vrata bila, oni postavili zid. Izišao napolje ko na korzo. Ja ga vodom nudio, kaj neće, nije žedan. A čiji je? Kaže da je naš. Ma ne zna čovjek ništa, ne zna ni da je mir potpisan. Dobro, ajde, dovedi ga, ajde. Pa je sad to. Zazidali čovjeka. Šta se sera, znalo zazidat? Guzice. Kad je čuo da je ona Mercedes neće zazidan, on čim uđe u kuću lupa kundakom po zidu. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Daba. Samo Daba. A zovu me još i Romi Daba, zato što ranije. Na lijevu nogu. Romi Daba. Dajte mi vašu ličnu kartu. Nemam izgubio. Pa dobro, kažite mi onda prezime, prebivalište, državljanstvo. A matični broj? Ne, nije potrebno, samo ovo što sam tražio. A znate vi da 9. cifra u matičnom broju označava nacionalnost? 4 musliman, 5 Srbin, 6 Hrvat. Koliko si bio u tom podrumu? Ne sjećam se. Odakle si? Tu izbliza. A izbliza, a? Aha. Što su te zazidali? Nisam im se svidio, valjda. Uplašili se Čega? da me ubiju. Evo ja ću te ubtjeran. Lik nijedne. A vi vadite mine. Da. Čije? Jel ti hladno? Jesi jeo nešto? Nudili su me, nisam gladan. Nisi gladan. Sirovino, vodi ga dolje i daj mu da jede nešto. Ajde. Vela, znaš šta, lik? Ej, umjesto što fataš jela, mogo bi se dofatit nekog posla, a? Dva pustimo, čitam. Kad čitaš ti, majke ti? Datume. Rezultate? Datume, ba. A, datume. Slušaj, majki, kada je ova kuća mogla biti zapaljena, recimo 92. 93. Aj sad ti mene objasni otkud novine u njoj od 26. maja 1984. Možda je neko skupio za Tariguza, a? Ja, nije opisao guze od olimpijade, ja. Hvala. Na 92. rođendan najvećeg sina svih naroda i narodnosti obilježena je 39. Njema frajer umro 4 godine ranije i dalje se plesalo. Lik. Ovaj neće ni jest. Nije htio ni rukavice, kada nije mu hladno.
Dobro, možda frajer voli zimu. Treba ga pustiti jedan da pomodri, vidit ćeš, sam će vidjeti. Aj budi Veska, sad će smjena. Što se ba ovaj sivi zalijepio za ovog faraona ko da mi je tata? Pa spasio čovjeku život, šta? Ne možeš zamiriti, šta? Vama je čini da su obojice regularni za ludaru. Šta ti je, ba? Trebao bi ti rane početi sanjati more i gole trebe. Ako bi čovjek rekao da je zbio u ratu. Gdje mi reci kako ide ono za one brojeve? Koje brojeve? Ono, volam što si ti pričao iz lične karte, ono, ko je Srbin, ko je Hrvat, ko je musliman, kako si to znao? To sam ja izmislio. A to i ja mislim da zajebavamo i moje rane, znaš. Ti misliš da su to stvari za zajbanci? Šta ti je, bolam, pitam te samo, šta je? Alo, Mart, jel se čujemo? Ma ja šta, uživam u prirodnim ljepotama. Pa većinu prostorija smo obilježili, a neke smo i očistili. Dobro. Hoće li brzo ta smjena, vojnicima je već dozlogrdilo? Uskoro, ne brinite, nego jeste li proveli fabriku? Jesmo, fabrika je čista. Ali smo u njoj našli jednog civila. Kakvog civila? Pa bio zazidan u fabrici. Ne čujem te se kaže, bio zazidan. Kako? Jes, dobro si me čuo. Bio zazidan. I rekao bi da je malo čvaknut. Zadržite ga dok vam ne stigne smjena, pa ga donesete u starno ispitivanje. Razumijem. Gotovo. To ti je mat, Rođo. Još jedan ručak bliže kući. Lako, ba, Ziceku, polako. To je grah, jedan. A grah ti nije dušman. Nema bi šerke koke, Haveru. Misliš? Ništa još nije gotovo. Pa što ti ja kažem. I? Hoće mi neko reći ko je ovaj? Našli ga zazidanog u fabrici. A jel naš ili njihov? Naš sam, gospodine, ne brinite. Ja sam Daba. A vi ste, ako se ne varam, Guzica. Tako vas zovu vaši prijatelji. Halo, ba. Nekad. Odmor malo taj jezik, jedan. Gdje si, Vesko? Gdje je, zadi mi? A ti cole. Šta je ovo, Arana? Kakva je ovo sportska prognoza? William, šta je ovo? Hot sky on ice. Hokej, on ice, jebem te glupa. Kažu sad, svaki džuh. Ja da čekam da se svrši. Ne, bolan, nije da čekam da se svrši ljeto, dobije vrele klime. Zbog more, od okupa. Koje kuće pride. Kačice, svaki cukac, i... Šta radite to? Hajde izlazite napolje.
Lik, kako ste ušli unutra? Ovi zaboravili zaključati tamo. Bježi kuću. Vesko, je sve u redu? Da, sve u redu. Dok smo se borili za ove granice, krvarili smo za svaki metar. Stalno. Širi koridor, oslobađaj, povlači se. Zauzimaj. Širi koridor. I vidiš, sad kad je sve gotovo, granica odjednom prevelika je. Vidim da se ovdje u ovoj rupi ko pacovi. I šta radimo? Vadimo mine koje smo sami postavljali. Čupamo pa sadimo. Sadimo pa čupamo. Joj, ko će to sve čuvat, moj filozofe, haj živio. Imao pravo onaj seljak kad je rekao lakše u zemlju poboz zastavu nego u nju ralo i plug. To je filozof. Jest, a ne ti. Imao čovjek pravo. Imao čovjek pravo. Lakše je u zemlju poboz zastavu nego plug i ralo. Pa šta ti znaš o plugu i ralu gradskih folirantu? Ja? Ti? Ja sam to gledao na televiziji. Znanje i manje. Vataj se puške i bjež na stražu. Ajde. Mogu li te poljubiti za laku noć? Ozbiljno nemoj da te upucam. Laku noć, gradskih folirantu. Laku noć, seljačinu. Šta je bilo? Samo je nestao. Niko ništa nije vidio. Ja ništa nisam čuo, a ni puške nema. Ma koga jebe, nije dijete. Nismo mi krivi što je pod Ilkanisom. Aj ti ćuti malo. Pravo da vam kažem, ja i nisam baš iznenađen. Taj Sivi i nije baš neka uravnotežena osoba. Gledati lica ljudi koja ćeš ubiti kroz taj durbin na pušci. Nije to baš. Jesi ti pričao s njim? Jesam. O životu, o ratu, o meni. O tebi? Pa da, i o meni. Pa šta o tebi? Koji si ti kurac uopšte? Ko si ti? Ja vas nisam vrijeđao, gospodine poručniče. Vesko, drži ga na oku, ako budeš morao, veži ga. Nema potrebe, gospodine. Uzmite na oružanje, pretražit ćemo cijeli teren, hajde. Sole! Slušaj, idem i ja. Kome da ostavim da ga čuva, jel guzici? Njega on ne zanima, ne brini. Šta ne zanima? Ja svakako neću nigdje. Ti šuti! Čekaj, stani, polako. Molim te, moram izaći van. Ako je problem, gospodine poručniče, ja ću rado ostati. Imajte bar malo povjerenja u svog vojnika. Biću dobar. Obećavam. Dobro, ajde, ideš tamo, ajde. Ti uzmi rup 3, budi stalno na vezi.
je Sivi počeo vikat nekog ima unutra. Mi prislonili uši na zid, ja stvarno ništa nisam čuo. I onda je Sivi počeo odjednom trkanisati. Udarat rukama od zid, glavom tuć, nogama, grebat noktima. Ja ko velim možda stvarno ima nešto unutra. Kucnem kunda ko mi probismo zid. Ja stvarno ne mogu da budem pametan. Ko je ovo? Sivi! Sivi! Ovo ne dersi luvnja, pozdrav. Ti mi kažeš gdje je to mjesto? Evo ozi, to je blizu odmah. Čuvaj ovdje. Ima samo 100 stolica, pepelnjera puna pikavaca. Nema ni vode ni hrane. Sjedio, pušio, ko da je čekao neko. Šta čekao? Nas je čekao. Krvnjo! Ja! Vuci gore! Hajde! Ajde! Hajde! Ajde, ajde! Lako, lako. Hajde pogledamo malo nakolo. Mene za ručak ne računajte. Pobogu ljudi, kako ovo niste prošli put vidjeli? Nismo ovuda ni zalazili. Čiji su? Zajednička grobnica. I naši njevi. Pa koji onda pobim? Nema šanse da ih ovako izvučemo. Ne mrdaj. Spusti oružje. Samo polako. Spusti oružje kad kažem! Dobro, 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 evo. Polako, dobro. Dobro je, Bolan, smiri se, rat je gotov. Evo je. Jovane. A sad mi lijepo recite gdje je. Ko gdje je? Ne zajebavaj se sa mnom, poručniče! Gdje je onaj što je bio zazidan u podrumu? Zašto on? Staj! Staj! Stani, stani, ne putaj! Vidite da je naš. Ovaj nije naš. Jebe! Vika, on! Još je tamo, pusti ga! Šta je bilo? Jesi dobar? Dobar! Naletili na ovog ludaka tamo u fabrici. Napao nas pa ga čak i malo eliminisu. Ajde. Prati nas ovaj. Da, još od fabrike. Aj, mater, ti jebem, aj!
Čaki, uzovi komandu i javi im za ovoga. Gdje je Guzica? Ko? Vojnik kojeg sam ostavio s tobom, gdje je? Malo smo popričali pa je otišao. Šta bolan otišao? Gdje je vojnik kojeg sam ostavio da te čuva? Pa iza vaših leđa. Gdje si ti bio? Zakućio da se istovarim. Izlio se WC, ne možemo se prići. Guzice, koji si ti šupak? Šta si pričao s ovim? S kim, s njim? Da. Nisam ja ništa, on je pričao. Šta je pričao? Otkud znam, nisam ga ni slušao. Ma budala, ne, dvije zdrave glave. Ne mogu uspostaviti vezu sa komandom. Probat ću kasnije. Čaki, kako izgleda? A gadno je iskrvario. Odvešćemo ga u bazu čim stigne smjena. Majore, kako se zovete? Faruk. A onaj drugi, to je Jovan, jel tako? Jovan. Zašto ste nas napali? Znate vi da je mir potpisan? Čuvali smo ga, ali nam je vode ponestalo. Onda smo otišli tražiti. A vi ste ga oslobodili. Trebali smo vas sve pobiti jer ste budale. A da ti nešto ne prijetiš, a? Ne prijetim ja. Prijeti on. Dobro je, pusti priču, ajde. Šeitana ste oslobodili, budale. Jel se poznajete vas dvojica? Gospodin je jedan od onih koji su me zazidali. Lik! Šeitan me dušu pije. Šta pričaš, čovječe? Ej, šta ti je? Nađite Jovana ako meni ne vjerujete. Izvedi budalu napolje. Koju vam budalu? Napolje. Izvadi. Nađi Jovana kad ti kažem. Trebali smo mi početi hvatat noge odavde. I ne krst je shvatio, samo vi ništa ne vidite i ne čujete. Zole, on je demon. Šta demon? A vaš kolega je pominjao šeitana, ako se dobro sjećam. Polako ti. Nije on ovdje ničiji kolega. Kako nije kad se bavite istim zanatom? Kakvim zanatom? Pa ubijanjem. Halo, ba Hegel, pa dobro je ba smrti nas sve. Afera je stežak. Čuo sam kad je pričao o Sivom. Da ti kažem slovo. Bojim se da niste baš najbolje shvatili. U onoj fabrici smo našli leševe vojnika. Jel imaš šta o tome reći? Užas. Znam ja bolje o tome da je to užas, nego imaš ti šta reći o tome. Šta da kažem? Poražavajuće. Jer nisu mi nokti ovako bijeli bili, ima pol godine. Je li ono Jovan ili Sivi? Ovaj ili je lud ili zna za mine. Stoj! Vid ga, bježi. Drž ga!
Drži ruke uz tijelo, ne mrdaj! Ovo ko na izletištu, fakat. Šta kažeš? Rekao je nas ko na jahorni jarane, pičke kod salate. Dobro je vas dvojica, neka vas. Sad ti ne se naći, draga i sravna. Koji si ti lik je? Alo, mama, gdje si to krenula? Kući. Mi smo to iznijeli. Mislili smo da se niko neće vratiti. Njena kuća, a? Šta ste to ovdje uradili? Pa ništa, uselili se. A već je ovo bilo spaljeno i uništeno. Ko vam je dao pravo da se ovdje uselite? Rat valjda. Da. Gdje je moj otac? Ko? Danilo Vukotić. Pa ne znam, mi kad smo došli ovdje nije bilo nikoga. Ajde, zovi komandu. Pa zovem. Pokušavaj tamo. Alo Mart, čuješ li me? Ne ide. Alo Mart. Boga mi si ti jedna hrabra djevojka, Danice Vukotić. Hrabra i punoljetna. Ne možete me ovdje zadržavati. Objavili su Mirja. Mir. Znaš li ti koliko je ljudi stradalo tokom jučerašnjeg mira? Moram naći oca. A što misliš da ti je otac ovdje? Je li to njegov kaput? Kad je sve počelo, nas je cijelu porodicu odveo odavde. On je ostao da se bori. Provjerit ćemo to sa komandom. Aj čak i zovi komandu. Ma zovem, ali neće. Alo Mart, čujemo li se? A gdje si ti bila do sad? Po izbjegličkim kampovima uglavnom. Crveni krst mi je pomogao da dođem do grada, a ostalo sam pješke. Ostalo? Pa to ostalo je više od 20 km. Želim da odete odavde. Ovo je moja kuća, ja sam ovdje rođena. A jesi, ali prije nego što je okolo posijano 100 mina. Vi ste ih sijali, ne ja. Pa dobro, jesmo i mi i oni. Jer znaš, ovo gdje je tvoja kuća, to je nekad bila linija razdvajanja, znaš, to je bila važna... važno strateško uporište. Boli mene briga za vaše... Nemoj psovat. Ništa. Za vaše strateške tačke. Ovo je moja kuća. Ovo je moj život. Mogu da radim šta god hoću. Pa daj zovi komandu, jebem ga, šta gledaš? Zovem, neće, ne ide. Alo Mart. Alo, sinovino! Nemojte! Dođi, bret! Volte! Slušaj, ostani ovdje, za sad. Mi moramo da pretražimo cijeli teren. Vidi, pripremio je dolje postelju, nek malo legne i ospava. Ko da sam ja ovdje gost. Ma nisi gost, nego odspavaj malo, odmori se. Mi ćemo preko komande pokušati pronaći tvoga oca. Ajde. Ajde.
Hajde, hajde. Ja sam ti malo naglu. Od mine, znaš. Zaspala. Isti lik jebo. Što? Pa red je makar da se obrijemo, jel? Jes, Mehmet. Danice, jel ti ladno? Ništa se vi ne brinite, gospodine poručniče. Ako je šta zatreba, mi smo tu. Pripazit ćemo na nju. Pripazi ti da se ne uštrojiš. Alo, Mart! Alo, Mart, ja se čujemo? Pa ne shvatam. Aparat izgleda zdrav, ja radim sve po PS-u i ova frekvencija je dobra. Ostatak svijeta nestao, kao da ga nikad nije ni bilo. Šta? Šta ćemo sa ranjenikom ako smjena uskoro ne stigne? Ma stići će smjena. Ja moram dalje. Sačekala sam, sad moram dalje. Gdje dalje? Rekli ste mi pomoći da nađem oca, a niste. Ja moram... Ama ne mogu, ženska glava, vidiš da moram uspostaviti vezu. A kad će to biti? Pa ne znam kad će biti, a sad sjedi tu, gdje si da si. Alo, Mart! Alo, Mart, ja se čujemo? Alo, Mart! Gospodine poručniče. Alo! Sole. Popričali bi nešto s tobom ako imaš minut. Šta je? Onaj, te tražio nešto, jesti piti? Samo cigara, ali kad je vidio koliko imamo, nije htio uzeti. Upo, to je baš lijepo od njega. Što ti lik ne traži sivog? Jesi me naredio 2 patrole dnevno? Mi bismo da mijenjamo položaj, rano. Da siđemo malo dole do baze. Šta ti misliš da ovdje vlada socijalističko samoupravljanje? Ili ti znaš kad je smjena trebala da dođe? Stvarno možda bismo mogli... Šta bi mogli? Šta bi mogli? Je li naređenje da ovdje čekamo dok ne dođe smjena? Znači te liči mena, nego do, jel? Dok li misliš ti ne čekamo? Ima da čekaš dok ti ja ne kažem da prekineš sa čekanjem. Pa neću, Haver, ja idem kući, jel ti jasno? Ideš ti na vojni sud, ako odmah ne začepiš tu svoju laprdnju. Ma jebe mi tebe i vojni sud, ješ čuo? Koga ti jebeš? Sebe u usta! Jebe, nemoj, Ona cura ušla u minsko polje. Stanite, stanite! Pa samo još jedno. Vidim, vidim.
Čaki, šta je? Žaba. Žaba? Slušaj, ništa ne brini, samo budi gdje jesi. Kako si znala da si je nagazila? Čula sam kad je kvrcnula. Slušaj, to ti je otpusna mina. Samo drži nogu na njoj i ništa se ne boji. Meni je žao, morala sam krenuti po starog. Dobro je, samo ne mrdaj. Šta misliš? Nema šanse da je demontiramo. Morat ćemo da... Pa i sad. Ja i Cola ćemo se zatrčati i skočiti na tebe odavde. A ti se odbaci koliko god možeš. Jesi razumjela? Jesam. Jesi razumjela? Jesam. Daj stavi. Momci, žaba, trojka! Jesi spremna? Jesam. On sad slušam. Pa šta se običala? Biće dobro. Raširi ruke. Kad mi dotrčimo do tebe, baci se koliko god dalje možeš. Jesi ti spreman? Valjda. Pa sad. 3, 2... Ček. Nemoj se sad puno valjat po njoj. Aj, ne zajebaj. 3, 2, 1, sad! Je te potkačilo? Dobro je, samo grebotina. Sti dobro. Dobro. Sti dobro. Ajmo još jednog. Ajmo opet, ej. Jebeš mi mater ako ste vi normalni. Ljudi, jebaš mu žabi mater. Dobro. Sravno, vrati trake, druže. Hoću. Stani, ja sam. Ezi, ne mrdaj, ima novih mina! Tu ti je oko. Tu je oko, ljubim te u njih. Otkud mine ovdje? Stani, vi! Ajću kuć! Ne mrdaj! Stani, kući, stani! Nemoj, bolan, smiri se! Stani, smiri se! Prema kući, istim putem kojim smo i došli. Majko moja! Primir je moj kurac materin jebe. Danas vi sad gledate koju pičku materin! Morali bi do baze. Najbolje da čekamo jutro, kad svane. Ko zna koliko ima mina i kud su sve postavljene. Aj ti pokušaj ponovo dobiti komandu. Ali ne radi čovječe... Pa jebem... Pokušaj ponovo kad ti kažem. Dobro. Nije neprijatelj. Naš eksploziv i naše mine.
Nestalo je sve što smo imali. I sve što smo do sada izvadili. Odlično. Jer imaš još šta da me obraduješ? Imam. Ona je Turčin 100%. Turčin ne može ni stajati, a kamoli postavljati mine. Ali je mogao kablove počupati. A da nije Jovan? A jedino Sivi zna gdje držimo mine. Cijela naša grupa zna gdje držimo mine. Dođi. Dođi vamo, da se porazgovaramo malo. Znaš. Druže, lakše. Molim te. Molim te, Cole, sjedi. Ko je postavljao mine? Ko je postavljao mine? Ko je postavljao mine? Ko je postavljao mine? Skidaj se. Skidaj se dogola! Od čega ti je ovo? Od čega su ti ožiljci? Od batina. A ovo? Ovo? Od čega ti je ovo? Od igle. Od igle. Gdje su te boli? U Jagomiru. Šta su ti davali? Sve. Izgleda nisu štedili. Ni malo. Ovo je lud. I koliko si bio u ludnici? Dugo. Predugo. Držali me tamo i pokušavali da izliječe sebe. Od čega? Od straha. A ovako si strašan da se čovjek usere. Strašno je šta su ljudi u stanju da urade jedni drugima. Sirojino, daj Turčina. Išli smo na prvu liniju. Ispod Čemernika je bila fabrika. Neki od nas su prije rata tu i radili. Ali njega niko nije znao. Koga njega? Ko je to on? Koga njega? Odjednom se tu stvorio. Došao. Sjeo. Zapalio. Ni pogledao nas nije. Samo se smijuljio. Boga hulio. Htjeli smo ga ubiti. Ali naiđoše vaši. Koji naši? Pješadija. Prašinari. Ovdašnja sirotinja koji mi. I? Ajmo! Pucalo se čitav dan. Odbili smo napad. U noć sve se smirilo. I onda smo se zavadili. Kako zavadili? Lahko, Srbine. Lakše nego što to iko pomislio. Pošli ubijati jedni druge. Nako. Bez ze. Pred zoru sam ubio Tarika. A bio mi je ko mlađi brat. 3 godine zajedno u rovu. Pucao sam u glavu. Super! Tarik bio Delija, žao nam je u pičku materinu. Šta me gledaš? Šta me gledaš? Ajmo pričaj! Ujutru su nas opet napali vaši. I zarobili. Vezali nas. Sjeli da vide šta će. A šeitan je i dalje pričao. Onda su se i vaši zavadili. Ujutru smo osvanuli samo Jovan, ja i on. Stani, stani. I vi ste bacili tijela? Nismo ih imali čime saranjivati. A Karađoza smo zazidali u podrumu. A onda ste ga vi oslobodili. Pa ne bi ga mi oslobodili da ste ga vi odmah ubili. Šta pričaš? Kakav šeitan? Šta sereš? Šta sereš? Čaki! Šta je? Nemoj, sine, pusti ga.
Da ga pustim. Da ga pustim, dobri moj Vesko. Jedan mi je ranjen u glavu, jedan nesto i zajebava me ludak. Da ga pustim. A Jovan i ovi njegovi, naši, kako su ga oni zvali? Oni su ga zvali drugčije. Demon. Đavo. Sotona. A svako ima pravo na svoje viđenje stvari. Ma i tebe mi je pun kurac. Hej. Ubi govno. Čekaj. Nemoj ga ubijati. Šta? On je prvi. On je zamislio ovaj svijet, ako ga ubiješ, svi ćemo nestati. A malo čas si bio đavo, a sad je Bog, ne kontam. Zamislite sad kako je meni. Majore, kako ti znaš sve ovo što o njemu pričaš? Tako su ljudi počeli pričat kad se pojavio. I baš su tako pričali. I? Šta su još pričali za gospodine? Pričali su da je tvoja ruka i njegova ruka. On te je stvorio. Tvoja ruka je njegovo djelo. Pucaj i ubićeš ga. Ubićeš i sebe i sve nas i sve što postoji. Ljudi, kažete mi da je ovaj lud, majke ti. I ti u to vjeruješ? Molim te, nemoj ga ubijati. Znam samo da se sve primirilo kad smo ga zazidali. A lijepo bi bilo da sam ja ludak. A šta ako nisam? Pa šta god da si? Jesi li samo ubica, a? Ako je moja ruka, tvoja ruka. Evo. Ako si to što kažeš da jesi, pa slučajnosti ti ne mogu ništa. Ja sam onaj koji jesam. Prestani da huliš već jedno. Slučajnosti ne postoje. Onda se nemaš čega bojati. Slučajnosti nema. Nemoj, Kaki! Evo ti još slučajnost. Nemoj! Evo ti slučajnosti. Nemoj! Mamu ti jebem! Daj, jebem ti sunce! Jebem i ti mater! Brat, ej! Dobro je, brat. Dobro je, smiri se. Dobro je. Pretjerano vi iskušavate sreću, gospodine stariji vodniče. Bio je prazan. Fulirao sam se da sam stavio metak u burence, samo da bi ga uplašio. Daj da vidim. Šta? Pištolj. Kad kažeš da je bio prazan, daj da vidim da je bio prazan. Pa misliš da bi te lago? Joj, Čaki, nemoj mi samo ti pobjenati. Ne, jel misliš da bi te lago? Evo ti. Evo ti pogledaj. Dobro, u redu je. Ima ih i na sjeveru. Okruženi smo svi u strane. A treba će nam mjesece da to povadimo. Evo ovdje još jedna. Lik! Lik, gdje ćeš? Lik! Ima novih mina. Stani, majmune, poginut ćeš. Gdje ćeš, Lik? Stani, bolankojci. Lik! Otvori, molim te, ja sam. Lik, otvori, jel me čuješ? Lik! Odakle mu ključ? Izaće valjda, kad se iskulira. Hvala. A šta ćemo mi, gospodine poručniče? Ništa, sutra nastavljamo sa čišćenjem mina. Čekaj, gdje ćeš ti s tim? I on mora nešto da jede. Ne mora. On je Bog, jel tako? Demiurg. Koji kurac? Demiurg. Prvi onaj koji je izmislio i stvorio svijet. Kod Platona je on božanstvo koje stvara svijet, misli i materije.
Jebote, taj tvoj fakultet čak i. Veliki graditelj svemira. Zao duh koji se bori sa Bogom. Ljudski rod je produkt neuspjelog eksperimenta Demiurga. Zaboli me glava, čeč. Za njega nema gladi, zime, bolesti, starosti. Može da umre samo ako sam sebe ubije. Ali to znači, pošto je on nas sve stvorio, ako ga mi ubijemo, to znači kao da je ubio sam sebe, jel? Tako nešto. Dobro, i onda? I onda nestaje sve. Cijeli svijet. Puf. Ostaje samo beskrajna tišina i praznina za novog Demiurga. Jel ti vjeruješ u to? Ha? Pitam te, jel ti stvarno vjeruješ u to? Ma jok, ja samo kažem da on vjeruje u to. A nemojte sad sve da pokvarite, gospodine stariji vodniče. Baš vam je lijepo krenulo. Ej, ti si nenormalan. Ti si lud na jedan veoma poznat i proučen način. To se zove solipsizam. Sve fino piše u jebote tvoj fakultet knjigama. Solipsista vjeruje da je cijeli svijet samo njegovo priviđenje. Misli da sjedi u centru vasione, na pupku svijeta i sanja sve što ga okružuje. E sad, ako vam se čini da je sve ovo samo moj san, onda mi vam svima bolje bilo da se ja probudim. Vesko! Gdje je eksplodiralo? Blizu. Bataj! Živ je! Alo, stani! Stani, bolan jebote, ja, stani! Stani, bolan, kad te kaže, stani, stani! La havla, wala kuvata. Ovo stani, čovječe, poginut ćeš! Pusti govno komu jebe mater! Čut! Bismillahi, rahmani rahim. Bismillah, bismillah, alhamdulillah. Ljudi, Jovan! Allahu akbar. Ili Allah. Euzu billahi min šeitanir racim. Tako ti, mama! Ujebem ti život. Daj vam na to! Ujebem ti. Polako, polako! Daj tu! Polako, dobro! Čaki! Nema od njega ništa. Jovane! Jovane! Čak si ti! Bježi! Jovane! 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 Daj krst. Šta ste to napravili? Jel vidiš šta ste uradili? Vi ste krivi za sve ovo! Krivi za sve ovo! Vi ste ga ubili! Vi ste šeitana sve! Uđi vam! Šut, pate! Šuti! Mene nećeš prevariti. Ti si samo demon. Demon koji huli i zavađa ljude. Našli smo ga u podrumu ispod zemlje gdje su vrata pakla. Odakle je došao? On je đavo koji širi laži i tjera ljude na zlo. Ja ne lažem. Zovi me kako god hoćeš, ali ja ne lažem. Ja znam šta si ti. Znam ja od početka. Ako ga sad ne ubijem, sve će nas uništiti. Pa to je bilo ostavi čovjeka na miru! To nije čovjek, budalo! Zole, skloni se. Šta je? Hoćeš sad da pucaš u mene? Zole, skloni se, molim te. Vesko, jesi ti poludio? Ti si lud! Gledaš, a ne vidiš! Kako ti nije jasno? Skloni se kad ti kažem. Skloni pušku.
Dobro. Polako smiri se. Čekaj, ajde. Dobro je. Dobro je. Vesko, spusti pušku. Ej, u redu je. Ne zajebavaj. Pucaj slobodno. On to od nas i traži, Cole. Razumiješ? A đavo se ne ubija metkom. Molitvom. Vesko! Čaki, Vesko! Sinovina, na prostor! Vesko! Dobro, nije strašno. Da bude volja tvoja. Kako je nebo. Sinovino! Maskiran! 3 metra od bandere, rokaj! Dobro je već. Stoj! Sinovino, prekini paljbu! Ostavi pušku. Spusti pušku. Nemoj. Sivi! Skinuo ga je Cole. Mala, idi po morfijum u kontejner. Slavo. Dobro, ne daj se. Lik! Treba nam morfijum! Otvori! Onaj u kojeg ti vjeruješ bio je samo dobroćudni sin jednog stolara. Bokni! Mamicu ti jebem! Vesko. Dobro je. Alo, Mart. Alo, Mart, javi se. Alo, Mart, Septembar zove. Alo, Mart, javi se. Alo, Mart, jebem li ti mamu usred Marta? Sve vrijeme nam se krivo ispred nosa.
Ko da ga je štitio. Znam šta ćemo da radimo. Ajmo ga mi lijepo zveknuti i kraj priče. A? Koga da zveknemo? Kako koga? Pa kako koga? Pa znaš ti koga? Ne. Tebe je sludio. Vidim ti u očima. Znam ja tebe dobro, povjerovao sam. Ako si toliko siguran, što ga ti ne ubiješ? Šta ću ti ja? Već jedan put si čekao da te zaustavim. Ma ništa ja nisam čekao. Ništa ja nisam čekao. Pa šta sad čekaš? I ja tebe znam, Čaki. Znaš ti moj kurac. Ne znaš ti ništa o meni. Ne znaš ni gdje se nalaziš. A gdje se ja to nalazim? U paklu, pa eto. U paklu. To ste vi crtali? Jesam. O, baš lijepo crtate. Hvala. A je vam se desilo da vam crtež jednostavno ne krene kako treba? Vi bi htjeli da on bude lijep, a on ispadne nekako nakazan. I onda se vi ljutite. Pokušavate da ispravite, on postaje sve ružniji i ružniji. A vi se s radošću pitate ima li granice nakaznosti koju ćete stvoriti. Vjerujete da će vam se otac vratiti? Vjerujem. Lijepa je stvar vjera. Samo ti neće uspjeti. Vesko je umro. Zbog tebe. Pičko kukavička. Ostavio si nas ovdje same. Zato što si se ustro, lik. Jebo mater, ne mogu vjerovati da si se ti ustro. Ko da se meni ne ide kući, ko da ja... Nisi ti, Jarane, nikakav lik. Ti si ono, najobičniji, ono... Ne vjerujem ti ja više ništa. Ništa. Jebem ti mater baš. Da ti jebem mater. Gladan sam, hladno mi je, ide mi se kući. Ako smjena nije došla do sad, neće ni sad. Gotov je rad, jebe mi se, za sve mi se jebe više. Gdje su? Gdje su? Gdje su? Stani ti, gdje su? Šta gdje su? Cipelice, one moje vunene male, gdje su? Ne znam. Gdje si ti krenula? Napolje. Nećeš niku da te nađemo cipelice moje, jesi me razumjela? Evo ih. Ti si mi ih uzeo. A ne, ja sam ih našao. Koliko mali ima godina?
Mala je. 3 godine i 10 mjeseci. 11. Treba čuvati porodicu. Treba. Stani. Ne pomjeraj se, čučnula na minu. Ne, ti majko. Ti majko. Šta ćemo ti i ja malo da se ljubimo, znaš? Čuti. Šta je, pičko? Šta je, pičko? Šta hoćeš? Čekam smjenu straže već sat vremena. Ova je došla ovdje da mlati golom guzicom. Gdje smo sačiju? Mrš! Si dobro? Danice! Sirovino, nemoj da straža kasni više ni minut. Jesi razumio? Molim za trenutak pažnje, hvala! Kao što i samo možete da vidite, izveo sam u malu šetnju sebe i ovu lujku na svjež planinski zrak. No, u mojoj lijevoj ruci je kašikara. I ako neko od vas pokuša da mi jebe mater, mora da zna da ćemo svi otići u 100 pizdi materina, uključujući faraona. Zato spustite svoje jebene puškice sad. Nadam se da sam bio dovoljno jasan za početak. Šta hoćeš ti? Pitaš me, pičko, šta hoću? Hoću da odem u neki kafić kod Dingospo i naručim piće koje neće da smrdi po čuturici. I hoću da hodam po asfaltu i da zaboravim ovo sranje, ovaj rat u Planinčugu, sve vas pizdava materina. Je li to dovoljan odgovor na tvoje glupo pitanje šta hoću? Je li? Dakle, nalazimo susred jebenog minskog polja. Ali mene nećete ubijediti da je sve ovo zakuhao Sivi, onaj koji je postavio ove jebene mine. Htio da nas pobije ko jebene zečeve. To je morao raditi u talu s njim. Zato predlažem da nam on bude predvodnik. Da kad je prvi, mi svi za njim, jedan za drugim. I mogu se kladiti da ćemo svi odavde izaći živi, zdravi i opravdano veseli. Ovaj će nas sve uništiti. Jer te najiskrenije zamolio da ušutiš, da ti ne bih jebao mater. Jesi čuo? Poručniče, ti znaš šta će biti ako ga ne spriječiš?
Dakle, ako nemate pametnijih ideja, zamolio bih vas da pokupite svoje prnje i da se fatamo pedale odavde. Ajde. Pa ne smiješ to uraditi! Jedno prnje manje. Neke primjedbe? Ne. Dobro. Ajde. Ništa ti ne razumiješ, moj burazir. Lezi! Zarobljenik je dobro. Od sad ga ja čuvam. Nemam više povjerenja u vas. Vozi. Ajde. Sjedi tu. Guzice, donesi šatorsko krilo. Šta će ti? Donesi jebeno šatorsko krilo, nemoj da ti ponavljam. Ovdje je tata sušio meso. Uspostavio sam vezu. Šta? Uspostavio sam vezu sa komandom. Neko je još ranije sjebao osigurač. Jebi ga, nisam primijetio. Slušaj, ovo je naša frekvencija. I jedva se čuje. Može to bolje? Ne. I razumiješ ti šta govori? Ne. Pričaju svi u glas. Izgleda ko da se svađaju. Svašta čovjek čuje kad je umor. Slušaj. Ja bi morao poći na ono brdo, na osmatračnicu. Zbog bolje veze. Ne možeš na brdo od mina. Nisu mine problem ako pobjediš strah. Ne razumijem. Se sjećaš kad sam ti pričao kako sam napustio studij i vratio se vamo da se borim? Pa sjećam se onda kad su ti javili da su tvoji pobijeni. A zašto sam se vratio? Došao si da se boriš, da se osvetiš, da pobjedimo. Šta znam zašto. Došao sam zbog straha. Šta pričaš to? Strah koji je tu u meni. Osjećam ga od početka rata. Ti si najhrabriji čovjek kojeg sam u životu sreo. Spasio si mi život. 100 puta sam se izvukao iz sranja. Sve to da bi pobjedio strah. Samo sam se protiv njega borio. A sad se plašim najviše. Od početka. Vrijeme je. Pa i sam znaš ako prođeš ove mine da je čuka puna njihovih. Samo ti drži otvorenu liniju.
Čaki, Šta je? imaš cigar? Vidimo se, seljačino. Vidimo se, gradski folirantu. Pazi na guzicu. Jel me čuješ? Alo, Čaki. Javi se prijem. Pogriješio sam što sam te zadržao. Bilo bi bolje da si što dalje odavde. Sole! Sole! Sirovina, gdje ti je zarobljenik? Na sigurnom. Gospodine poručniče, nešto sam razmišljao. Razmišljao sam koliko mi se spava. Noćas nisam ni trenuo, a morao bi malo dremnut. Pa dremni. Ko ti brani? Ja da dremnem, a vi da ga ubijete odmah. Neće ići. Dok je on živi, moji su kod kuće živi. Idem ja kod svojih. Razumiješ? Sirovina, neće niko nauditi. Ni zarobljeniku, ni tvojima. Volio bih da ti vjerujem, gospodine poručniče, ali jebi ga kad ti ne vjeruješ! Sirovina! Još malo pa kući. Čaki, javi se. Jel me čuješ? Javi se, Čaki. Čaki. Jel me čuješ?
Znači, toliko od Čakije. Pardon. Vodnika Čuturovića. Morat ćemo do komande. Kroz mine. Možda si ti naučio da letiš. Ko loše nagazi, naučit će i to, moj cole. Ako su samo mine problem, ja mogu da pomognem. Ništa ne brinite. Slobodno izađite. Došli su da pomognu. Drži. Ajde! Ajde! Pa gdje ćeš tamo? Vam imamo slobodan put, halo? Ne možemo tamo, moramo naći Čakija. Ajmo. A da stanemo da zamezitimo malo, a? Mislim, malo je živo, ali ja inače volim to krvavije, ne? Tole, mi možemo sačekati da asfaltiraju put, matere. Pa što ti predlažeš? Hajde pust mene naprijed, ićemo brže. Ajde, Vuda, ovdje je slobodno, ajde. Kud kažeš da je slobodno? Tu, ajde. Ja znam da si ti nas mrzio. Ali da bi čovjek ljude iz svoje jedinice izdao, on mora biti prava pravcata guzica. Šta pričaš to, Cole? Imao si kada namjestiš mine. Samo me zanima zašto. Šta te je natjeralo da zajebeš ljude s kojima si 4 godine proveo u ratu? Jel te on na to nagovorio, a? Šta ti je mogao ponuditi? Ništa. On je samo jedan ludak. Ništa ja u to ne verujem, to đavo, šeitan, to je sve moj kurac. Ali sam znao da je u pravu kad je rekao da ćemo za dan, dva da krenemo jedan na drugi. Postavio mine. Zadržao nas u logoru, sjebao kamion. I radio stancu, Cole. Ti misliš da ja ne znam za vaš plan sa vojnim sudom kad se vratimo? Zbog čega, Cole? Zbog par jebenih civila ste me prodali, svi vi! Šta si mislio? Sve nas pobiješ, nema svjedoka, nema dokaza. Samo misliš na svoju guzicu, guzice. Zovete me gustom tolike godine. Ajde, gospodine poručniče. Koje je kršteno ime vašeg vojnika? Ajde, kaži, i nećete ubiti na mjestu ko psa. Imaš pravo na 3 puta. Prvi put. Pizda. Drugi. Mudo. Izvini. Nisi ti ni pizda ni mudo. Tvoje jedino i pravo ime je Guzica. I to tolika guzica da sam mu dao pušku bez udarne igle. Mrtav ladan si gledao kad je sirovina htio da me ubije. Dođi, pičko. Ajde. Dođi, ja.
Rekao sam vam da ne iskušavate sreću, gospodine stari vodniče. Čaki. Čaki. Čole. Čole. Uspeo sam, Čole. Više se ne bojim. Moraš da probaš, Čole. Evo ti, đavole. Čaki. Čaki. Oživi. Šta me gledaš? Ako si Bog, oživi je. Ako nisi, i tebe ću da nosim na duši. Ma ti znaš da je potrebna samo tvoja vjera. Nemoj da ti ponavljam. Nisam ti ja ni Čaki, ni Vesko. Ubiću te ko psa, oživi je. Cole, samo me okrznulo. Dobro mi je. Samo me je okrznulo, izgubila sam dah i to je to. Uspio je. Hajde. Ja ne idem. Ja imam izbora. Pa nemamo izbora. Vidiš šta nam je uradio. Svako vidi ono što želi da vidi. On je ništa. Ja moram.
Ti stvarno vjeruješ da ovo možeš ovako riješiti? Spreman si da nikad ne saznaš ko sam ja zaista. Nije više uopšte važno ko si ti. Tako je. Nije važno ko sam ja. Već ko si ti? Za nas dvojicu. Rat je gotov.